Jadi orang nangis nika beda nangis sepacet bagus, beda nangis napa seju coba Al-Imam Suyuti ning kitab Husnul Muhadarah juz 7 halaman 517 beliau debu khamsu khisalin fil atfal law kana fil kibar ma'a rabbihim lakanu awliya'ah. Dabu Imam Suyuti ning kitab Husnul Muhadarah beda 5 sifat akanak kene moneka andi orang sejeraja sifat akanak kene gela yang kui orang sela tua yang kui orang sela raja andi sifat lemak ni kebi Gusti Allah lakanu auliya pasti dadi beli keneng eteroh keneng sekule wi sampean sewatu ware le seger biger sejenggun ngak kata serambai le orang sewatu ngak kule wi sampean ke bisa nero bisa nendeh bisa nyuntuh sifat lemak dari kanak ge mon sifat lemak sekandi kanak kene kandi kule wi sampean sewatu wanika eka andi lemak sifat ni ke Gusti Allah yakni gunaki lemak sifat kele dek ke Gusti Allah lakanu aulia pasti dadi beli muntro dadi beli lemak ria sifat anak kene ni kepada hal lemak ni pertama la yahtamuna birrizik kanak kene ni tak pernah bingung bi rezeki la yahtamuna birrizqi karena kene tak pernah rasanya kebeter ke rezeki. Beda karena kene bingung rezeki. Tak kira. Arab bagian di bapak molan. Minta PC ke bapak, minta nasi ke bapak, minta sarapan ke bapak, minta sangu ke bapak, minta jajan ke bapak. Mungkin dia bapak tenang, musuh di pangeran tak tenang, ragu. Kalau karena kene berarti gulu sampean nih. Karena kene tak pernah rasanya saya kakak laku bingung ada. 2 malam apa seminggu waki setahun 2 tahun masa depan apa ada karena kene temu laku. Karena kene tak pernah rasanya kebeter urusan rezeki. Bingung keberok ke timur karena kene nyari apa? Nyari laku ada. Iya pacet karena kene. Lemur kene teror ya karena kene ria. Ane kesifat anak kene saya terpuji. Mun saumpama nek kandi kuli sampean gede dibeli karena kuli sampean ki beda ragu ka rezeki. Ki mamang kebede mamang ka rezeki. Lah terus terang be mamang ka rezeki. Akhirnya ngocak dari mah bojok nyari seharam be melarat sehalal boleh. Seharam ni lah melarat. Hajat tanduk pangeran lah. Hajak Gusti Allah tak mampu beri ngakan ke manusia. Si makan ni cukup neng tasik ro sehera. Gusti Allah. Si makanin manuk neng langit ria sehera. Gusti Allah. Si makanin cacing lem tanah, hayawan si lem tanah ro sapa? Gusti Allah. Cek saking kuli sampean tak ragu tentang rezeki nikah. Ingat kanak kene dadi beli. Karena penyakit iman nikah, pacet penyakit iman nikah kebeter ke rezeki. Nyabo bi tak kebeter kok. Kok mau takdir laku odi. Arab rezeki mata mak kebeter. Bo monta di ijazah. Bo monta usaha, bo monta arwah. Silahkan usahana sampian nikah tak nentu akhir rezeki. Gusti Allah sak beri rezeki. Nikah iman ponan. Are kanak kene. Si nomor 2 wala yashkuna min khaliqihim karena kene nikah tak pernah rasana mengeluh dek ke penciptanya ketika sedang sakit. Wala yashkuna min khaliqihim idza maradu karena kene nikah tak pernah asam dek ke pangeran nah yakni dek ke Gusti Allah mun tepaan sakit. Kan akhirnya tak tahu sambat. Kan sambat kan gue lebih sampai kayak gigi, ada cocok goreng lah. Dia salah, tak ada salah.
Karena kene ini tak pernah rasana madul, apa boleh madul ka orang, Pak. Madul ka pangeran, karena kene tak madul, apa boleh kulit sampean ini ka madul lagi pangeran, pangeran saya madul lagi ka orang. Lu tahu? Sompek tok setia wis. Peret kabeh, ruwet kabeh, copat kabeh, wis pokoknya bagian pet-pet tok aja. Madul lagi pangeran ndak orang, karena kene tak pernah rasana madul, mun sepan sake. Ini kehebat anak-anak kene. Si nomor 2. Si nomor 3, wa ya'kuluna at-ta'am mujtami'in. Karena kene ini kemun ngakan mesti areng bareng. Tak cerik lambek karena kene ini. Melek es plastik, ngapa rasanya nyecel? Tunggu ngapa rasanya nyecel? Sampai melo si kuni sandi es dia. Deki mele jajan boleh mie berintik ruah. Dengar nyaman dah. Nyecel kan jana boleh. Nyecel boleh, nyecel boleh. Mun ngakan mesti kelompok kana kene. Lah jongo orang tak bersaja. Loman kana kene ini. Tenggang rasanya teki. Beda kancana nyecel beri. Beda kancana boleh terus tahu rasanya beri boleh. Wa idza akalu mun ngakan apa wa yakuluna ta'am mujtami'in. Mun ngakan kakanan ni kakanak kene ni mesti bareng. Terus lu situ nyecel boleh, situ ngerasai boleh nyecel, situ es, situ ngerua, budek di boleh. Bunuh are de ya. Mun sewatu kan udah tibi. Penjilan nere bagi ka orang, ekala tibi kakan tibi. Pak napa taine kakan kiye bi orang kada jiria. Koceng ada tak melo. Bilang to lengejek jijik. Koceng tak melo mak tite tetangga. Mun kana kene ni ka subhanallah. Le sifat kana kene ni ka. Pertama tak pernah bingung rezeki. Nomor 2 tak pernah rasana mengeluh dah ke Gusti Allah, tak pernah rasana abad sambat ke Gusti Allah. Hari kana kene, tenang etok di. Aku aja etok. Mesti waktu war kan ngengcengengen. Urbaur lepak sompak ngaji dari tambah sompak. Moro lah temu wallahu a'lam bissawab lah temu lah pujar oleh nak ngaji tahu. Lah sompak kebunyaan pikiran karena kene ini tak pernah rasana ker pikiran wah. Tak pernah rasana mengeluh dekat Allah Subhanahu wa taala. Si nomor 3 mau ngakan mesti abareng. Si nomor 4 karena kene ini kah wa idza khafu jarat uyunuhum biddumu. Karena kene ini mun takok mesti nangis. Karena kene ini mun takok mesti nangis. Wa idza khafu jarat uyunuhum biddumu. Karena kene ini mun nangis mun takok mesti nangis. Encam nak kanak kancana nangis, satokar nangis, takok dak ruan nangis, takok dak gundruwo nangis. Kok takok wi bapan, ring tak lem tedung. Bapan keburu. Bau ngekok takok. Nangis, ayo tedung. Datang boleh bau ngedeki. Dadi boleh bau ngede. Cerita dak kancana. Malam budak bau ngebungkoh. Enggak siapa persis bapak. Cuma cat bapak sih tadi bau. Tak lem tedung kok tai bapak lah keburu lah payah biar sama ajaan pegelen. Tak lem dung tedung waduh penyakit ceger aja. Akhirnya kok takut nangis karena kene ini ke setiap takut mesti nangis. Nah aku lebih sambil ni ke ngocak takut ke neraka yang tak lem nangis dekat Gusti Allah jajal lah. Ngocak takok ke Gusti Allah king tak pernah nangis ke Gusti Allah karena kene mun nyama takok mesti nangis. Jadi mau bereng takok tak nangis. Kan kulit sampean ngocak takok ke neraka takok, tak lem nangis. Ya ki bangal maksiat. Takok ke Gusti Allah ya tak lem nangis dek ke Gusti Allah, tak gelem nangis minta sepora ke Gusti Allah, tobat ke Gusti Allah. Encan takok ke Gusti Allah.
Mun kana kene nangis mesti mun takok pasti nangis, pasti buru ke bapak. Sebab aban takok, kuli bisa mun takok mestinya buru ke Gusti Allah. Fafirru ilallah, buru dah ke Gusti Allah. Kana kene ini katakok buru ke bapak, takok buru ke ring tuan, nangis ke ring tuan. Mun takok mesti nangis kana kene. Lamun kandi sifat kana kene senomor 4 nikah. Pasti dadi beli. Dididik nangis. Engak kedosa. Engak kemaksiat saya lakone. Umur tambah tua nangis. Takok ke Gusti Allah nangis. Ada orang nangis. Mun banyak orang yang lejak nangis lah pancet biasa bae lah. Usaha aki. Mun pacet sampean tak kuat membendung rasa ing materi karena cinta ke Kanjeng Nabi, bacaan solawat mun bisa tahan. Perkara sampean tak kuat ocol tangis najerilah. Sepenting nangis tebene karena munafik. Nangis karena betul-betul cinta ada ke Gusti Kanjeng. Oh, sebagian orang yang sesoleh ini kata sebutnya mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akrebes ing merepat. Setiap kali sebut asmana Kanjeng Nabi pasti merepat nih kemular pasti pak. Saking diri cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Luar biasa. Bene ebai kebai pacet tek gres setangisan eng merepat nika. Mula orang kadung cinta nika. Nomor 5. Wa idza takhasamu tasara'u ila suluh. Wa idza takhasamu tasara'u ila suluh. Kana kene nikah nomor 5 mun takhasamu mun atokar cepet damai. Wakeket dadi grabak patang kocai bapane situnge kocai. Sekejap ki salaman abareng boleh akan boleh le jajal kana kene. Anak kulir so area tokar tetemu kalin. Patang jotos, patang genje. Sekejap ki amain boleh. Tapi tokaran boleh. Kan si watu warnya pancet. Mun tokaran. Woh, patokan kok. Mun kok kadung enjet. Saking dari enjet sampai enjet dia. Enjet. Mun kare kadung enjet engkau. Masalah sapa mentakin sapa ora? Heh, enjet. Mun kana kene cepet. Lema sifat ni kemunekaan di al-kibar ikan di orang setua ma'a rabbihim dekat Gusti Allah. Nangis ke Gusti Allah, tak pernah madu lagi Gusti Allah, tak pernah bingung urusan rezeki. Mun takok nangis ke Gusti Allah. Mun atokaran cepet mareh. Sing wis yo wis, sing durung hati-hati candeng jaba. Roti-roti, kelemben-kelemben. Ndak rumah? Bener roti-roti, kelemben-kelemben. Saiki biyen deh ya. Mun si watu yo, wo. Ketemon. Bedeng gerengan ketemon. Anggerenget tok pokok. Engkana kene tokar mareh. Terpenting si paling keneng etero. Karena kene nikah. Mun takok nangis. Gue lebih sampean nikah ngocak entok takok ke Gusti Allah keng tak pernah nangis ke Gusti Allah. Ngocak takok ke neraka ki bengal maksiat ke Gusti Allah. Karena kadin to nih kesifat anak kene.